гаспадарства, а цяпер вы пабачыце дзею, якую, напэўна, яшчэ ніколі не бачылі, бо нас чакае спектакль «Суд сумлення» паводле эпілогу створу Васіля Быкова «Апошні шанс». Запрашаю шановных актораў на сцэну. Уважаемые глядачи, мы вам покажем драматичный эпилог з п'еси Василя Быкова «Апошні шанс». Гэты эпилог не ставіўся на сцэне і не гучэў у эфіры. Мастацка-публіцыстычны змест эпілога пераклікаецца з падзеямі нашых дзён і з лёсам Беларусі. На сцэне у вобразах масак будзе паказаны сон нямецкага злачынцы Маера, якому прысніўся суд над ім і над здраднікамі беларусаў, які забівалі беларускіх людзей. Дзеючыя асобы наступныя. Голас суддзі, суда сумлення, добра і справядлівасці. Суд сумлення, добра і справядлівасці. Майер, нямецкі афіцер з Другой сусветнай вайны і акупацыі Беларусі. Зуеў, савецкі вайскавік, падпольшчык, які здрадзіў беларусам. Ксяндзоў, савецкі настаўнік, здраднік, які супрацоўнічаў з немцамі. Будка, здраднік, нямецкі паліцай. Оля, дачка забітай Дар'і. Мацееха, удава забітага Мацея. Севярына, цешча здрадніка Зуева. Герда, жонка Майера. Цясленка, удава забітага старшыні антыфашысцкага камітэту Цясленкі і маці забітай Юлі. Дзея адбываецца праз 20 гадоў пасля вайны. Высокі суд сумлення, добра і справядлівасці працягвае сваю работу. Хто хоча выказацца? Дозвольте мне, высокий судья. Знаете, была война, так сказать, противоборство двух ворожых богов. Кто кого? Як вядома, сперша мы, пасля вас. Значится, як я разумею, обидва баки квіти. Хіба не так? Зрешти, хай скажуть другі. Але ж де потерпевшие? Бачиться, їх уже нема. Іх няма. Яны нічога ўжо не скажуць, але толькі выказалі перад судом сваю волю. Але цяпер замест іх тут іх суайчыннікі і іх нашчадкі. Няхай кожны назаве сябе. Ось мы з Насточкой, дочки колгасницы Дарьи. Это нашу маму повесили в местечку 40 других. А я Матея, детки. Того Матея, что старостом был в подвигках. Якого Сергія. А ну, севярини, на концу його цікавлюся. Я, Цясленка,
Жонка старшини антифашистського комітету і маці Юлії. Так. Але навошта яны? Што яны ведаюць? Хіба яны могуць выступаць у якасці адвакатаў? Або нават сведак? Яны, наши прокуроры, судьи и народные заседатели. Нейкі дзіўны суд. Ніколи таких суддзяў не бачыў. Спектакль нейкі. Нет, не спектакль, а самый высокий на земле суд, які судзіць паводле самага старажытнага ў свеце кодекса сумлення, добра і справядлівасці. Хіба у нас мало конституційних судов? Меня уже 2 раза судили. А что, 3? Мне так само. Я сумленно отбыл свой термин. Больше не хочу. Вызначэнне тэрмінаў пакарання не ў нашай кампетэнцыі. Мы не прысуджаем да зняволення. Нашым вышэйшым вердиктам будзе вечнае раскаяние для тых, хто зразумеў віну. Хто не зразумеў, на жаль, нам не падсудны. Тым больш тыя, хто забіваў людзей, якія праявілі геройства ў абароне свайго натуральнага права жыць. Не. Чому? Вядома, мы не настаиваем на своей правоте. Мы только імкнемся разобраться по справедливости. Ведомо, мы зробили недобро. Невысокий суд. Прими под увагу, мы так само хотели жить. Меня, например, вас збирались повесить. И на отхож. Вы ж бачили. Для гэтага мы і вярталіся ў мінулае. Але баючыся быць павешаным, вы зую рызыкавалі толькі жыццём сябе аднога. А паддаўшыся страху, загубілі дзесяткі других. Не по своей воле. Я виконував загады. Во! Яго, наприклад. Вы сцвярджаеце, што да злачынства вас падбухторваў Будка? Конечно! Будка, растлумачце суду, чаму вы аддавалі злачынныя бесчалавечыя загады? Потому что мне их отдавали сверху. Сперша вось гэты, Сензов. А пасля Ксяндзоў, растлумачце вы матывы аддачы злачынных загадаў. Я таксама нічога не придумав. Я таксама їх атрымліваў зверху. Насельніцтва не слухалася, нападали партизани. Ну, начальство потребовало репресій. Бо тут і пан Майер. Няхай ён цяпер пацвердзіць. Охотно. Але ці не думае высокі суддзя, што Майер асабіста адказны за складанне гэтых бесчалавечных загадаў. Я таксама атрымліваў іх зверху. Ад пана коменданта, ад шефа СД і паліцыі бяспекі, ад акружнога шефа гестапа, тыя, ў сваю чаргу, атрымлівалі іх звыш. А ўсё зыходзіла ад Гітлера. Ведаеце, быў такі прохвост, які называў сябе фюрером германской нации. А если, честно говоря, не так все было плохо при так называемом Адольфе Гитлере. Вельмі лагічнае, хаця некалькі і няпоўнае тлумачэнне.
Да таго ж 20 гадоў назад вы разважалі трохі інакш. Дзе ж ісціна, доктор Майер? Коли разважать по-философскому, истина, может быть, посередине, высокий судья. Пасярэдзіне двух гэтых пачаткаў можа знаходзіцца толькі сумленне. Што ў тыя гады гаварыла ваше сумленне? Якое сумление мається на увазі? Християнське, воїнське, або партійне? Сумленне не раскладваецца на састаўныя. Сумленне ёсць тое, што складае галоўную чалавечую сутнасць, якая адрознівае яго ад кожнага іншага млекакормячага. Дякую за тлумачення, високий суддя. Коли так, то я тут щиро скажу, що тоді моє сумління спало. Я знову усупив його, сперша каб жити його за других, а затем просто каб вижити. Вы кіраваліся ўласным сумленнем паводле свайго жадання, так? Так. Что ж, именно так. Это неприемно, але так. Ксяндзо, вы таксама усыплялі сваё сумленне, каб знішчаць сваіх грамадзян? Зразумела, у мяне было не кепскае сумленне. Але яшчэ ў самым пачатку я заключыў з ім нешта накшталт дагавору. Ні яно мяне, ні я яму. Толькі аднойчы я парушыў гэты дагавор, за што паплаціўся жыццём. Цясленку трэба было арыштаваць. А я пашкадаваў. Будка. А что сумление? Подумаешь, я партизанов боялся, да и немцев. А сумление? Зуев. Я покутывал, я переживал. Я верю, что это кончится кепска. Так и отрымалось, але что я мог зробить? Что? Я любил свою жонку, любил свое дитя. Суду ўсё зразумела. Каб рабіць вашу злачынную справу, вы перш за ўсё вызваліліся ад сумлення. Вы начыста выжылі яго са сваёй свядомасці і паклаліся на права і сумленне сваіх начальнікаў. Пры такіх умовах, зразумела, адкрыліся шырокія магчымасці рабіць тое, што вы і рабілі. Прикладно так. А не хочешь? С этим сумлением, як его, нас бы хутко ухлопали. Але што было рабіць з тым, хто не прывык разлучацца з сумленнем, хто застаўся верны яму да свайго трагічнага фіналу? Тыя, каго няма, ужо не адкажуць, але, можа, скажуць тыя, хто выжыў, да каго ў вас не дацягнуліся рукі, каб іх знішчыць. Я скажу. Я не умею по-бужоному, скажу об своим. Сволочь ён! Ён же ведал, на что осуджає нас дочкой. Чего ты? Чего? Ты? Ага. Ты же сама казала, не ходи из дома, ни с кем не связывайся, сиди дома. Мало что я казала по-бабску. Да что ты не слухал? А я хочу слухать свои. Где твой мужчинский гонор? Ты сам струсил и нам все життя покалечил. Чому ты не загинул, як остатние? Чому ты выжил на наше горе и несчастье? Сколько осчастливил ты своей погибелью, коли прошился на нее в свой час? Я совсем старенькая, детки. Здоровьечка нема. Матей мой давно у земельце лежит. Старейша на фронте забили. Ах, ты гад!
нацярпеліся праз яго. Сколькі горад. Пакараў Бог. За якія грахі, невядома. Чаму цябе не застрэлілі адразу? Сынок, чаму ты так доўга жывеш? Маю сівізну ганьбуеш. Ладно, Маш. Не надо. Вижить. А як нам було вижити? Зосталися без матері. Батька на фронті. Ванечка наш в блокаду помер. Я старейшая, 10 годок пошел. Самую молодшую Гречку тетка в соседнюю вёску забрала. Так они ту вёску раз в месяц спалили разом с усилием. Так и загорела Гречка. Добре, что мама не ведает. А я вот что, спытать хочу. Ну ладно, добро. Выладили новый порядок. Для Германии старались. А чему? Навошта? Вы так по зверинам растоптали наше сиротское детинство, маленство. О, доживаю. Пенсія ёсць, кватэра. Газетах пригожа пишуть. А где моя дочка? Все Юлечка. Кто ей молоденькую ставлю? Почему закату? Ведомо, моему. Катя на ту сторону, за душу. Не маєте права! Не маєте права! Я виконую загадник! Ich bin unschuldig! Ich bin nur ein Soldat! Ich bin unschuldig! Не маєте права! Пауль! Что с тобою? Чего ты так кричал, Пауль? Мій жудісний сон. Який сон? Нечто з війни, наш кошмарний привіт з минулого. Бицем би суд некий. 20 годов минуло, а ничто не кончается. Успокойся, Пауль. Тебе шкодно хваляваться. Усё коли-небудь скончится. Ніколі гэта для вас не скончыцца. Спокою захотели? Не будет спокойно. Будьте вы проклятые, задорцы. Проклятые. Не забудем, не пробачим. Не забудем і не пробачим. Да, ich bin unschuldig. Я виконував загадки. Это Гитлер виноват. Я виконував загадки. Я виконував загадки. Это Гитлер виноват. Будьте вы проклятые, задорцы. Проклятые. Ніколі для вас не скончыцца. Не забудем, не пробачим. Спокойно захотели. Не забудем і не пробачим. Человек, как и кожная живая истота, от Бога народжается свободно. То есть от народжения закладывается у человека инстинкт свободы. И поэтому, как бы життя не складывалося, дальше існування этой особи, завсёды у ім застаецца в той ці іншай меры
это самое імкнення, інстинктивне імкнення до свободи. Менавіта у стані свободи чоловік може з найбільшим ефектом реалізувати себе як божське створення, по-перше, і по-друге, як громадське створення так само. Тільки у стані свободи він може дати найбільше для себе і дати для громадства.